IFM News. Lokal. Impakaammo ni Miss Seidel Antonio, mangidadaulo iti Lawag City Slaughterhouse, a pumabor kadakwada iti may ilang ordinansa, pakaseknan ti anti-backyard slaughtering kadagiti dingwen, kunana at isaan na makita dagiti tao, kaya ti pagsayaatan na kang runana iti food safety, ken food handling. Imbatad na, analakalaing ti fee na mabayadan, no kastang agparparti dagiti butcher. I-ordinance tayo nga backyard slaughtering kit pabor kanya miletoy kasi handmade lang para kanya mi para iti consuming public deti constituents tayo deti backyard slaughtering nga ibagbagada ket under Republic Act 1996 which is the Meat Inspection Code of the Philippines. Bale section 48 ibagbagada ijay nga unlawful ti agparti ti backyard. Adamit, what do you call that, exemption na for household. Ngayon, dapat at the sureness na nga for household lang kasi once nga imbalatiw di jay karne nga naparti jay household, meaning han nga for household na pa di jay ngaminin. Ado kami dito reports kinyami kasi ada kami timid inspection nga rod. Dumandan kinyami aglalo ka dagiti meat vendors panakatan. Iso da kami naka-license la. Kaya syempre, madamag da nga agparti jay balbalay. Tapos, ibunto da gamin, jay bunto method. Dahil jay ti afteran mi. Awan ti proper inspection na. Tingamin, as meat inspector, balit talut nga inspection design, ti obra mi. Antemortem, before nga maparti, ti si bibiyag pelang, kita ini di jay physical na. Tapos postmortem no kwante nalpas madapat party tapos agingat malpas kita in DJ kaungad na. No okay met lang DJ lalaem or offals well no DJ karne na for human consumption. Tapos ijay to marketin mai-travel using the refrigerated van which is that refrigerated van nakaset isunati 4 degrees. Tap no ma-maintain DJ temperature DJ karne. Chilled lang isuna kasi fresh nga pa DJ market. Hantay mabaling exceedant day 4 degrees. Chill lang iso na, chilled lang. Then mapanid your market adaman meat inspector ijayen nga mang sabit. Iso no katay post-abat inspection. Then ijay market awaten natay permit nga aga po itoy. Then i-check na digi resibo OR ken ijay OR naka clip ijay tay meat inspection certificate. Bale, palatandaan nga nagapuiti slaughterhouse ay di malanti gusto nga inspection. Mainaig iti daytoy ket pumabor ni Dr. Samantha Licudine, City Veterinarian iti Syudad ti Lawag iti lungalong ti slaughterhouse ket isanggol ng panlungsod nga ordinansa. We are facing kasi changing times. Andyan yung mga sakit na lumalabas na nakakahawa sa tao, hindi lang naman po rabies. Andyan yung naibalita last year na Q fever ng kambing. Andyan yung mga bulutong ng kambing na pwede nating makuha. Andyan ang tuberculosis ng baka, pwede nating makuha. Besides the parasites, marami po. Andyan din yung tinatawag nating economically important diseases. What are these? FMD, lumpy skin. Ang pinaka-popular is African swine fever. So taking this as an example, yung mga backyard racers natin, syempre, andyan na yung, naiintindihan natin, mahal mag-alaga ng baboy. Para makabenta pa sila, kinatay nila sa bakuran yung mga alaga nila, pinauraga. So it's one way of spreading diseases. Kabayatan na dagiti so magmamano nga aglaklako iti karne ti baboy ket adamat iti reaksyon da iti daytoy nga isyu iti syudad ti Lawag. Ilang makunakmet sir kat implementation iti government alakat awan ti pagwantay nga di mang surot kasi pang safety time lang ti pampanunutan da akat awan mabalintay na diket sumurot sa pagalagadan. So lang di sir. Iti sa bali bangir ket na ituding a formal a malukatanen tina-renovate a slaughterhouse nga da iti makinaryana into no February 2026. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM.